thir tu zong te in zawain fact check mizo channela kan lo lom veka cheu tun chum video chu in request angin Korean actress la tak tak tlema zong ta Chanchin Ngaihnawm le dangdai tak tak kan lo ti chuak le dona atop thanga min lo thir sak turin le kan video min lo like saka kan channel min lo subscribe turin kan nge na cheu Park Shin-hye Korean actress sing lar le mi te shat hlo per pol Park Shin-hye chang hian in soi chan don ti ang ani hi Korean actress te sing hlo tling ber pol ania atlei rol tir te chang to in a natural beauty wanga shat lar chin ni in tun thleng hian a chatdan po alangai reng ti turani aron lar chhuana tak chu You're Beautiful ti drama kumsang ni le pakwa ti chhuwa chang ni ma se a debut drama ero Stairway to Heaven kumsang ni le pathuma mi dai ani thunga heti lai hian kumsom pathuma upa che alani ti chuan Dream Factory agency a hun engemuti chung lem chante zaite le lamte zirin solo track po alo release nual to ani skula kalai chuan e du chin ema wangin a classmate ten Park Pik ti in an coachina tin eng anga drama chan laklo lai po nei se school kal le exam a chhul ngai hau lo bok Park Shin-hye hi Korean actress te singa award dong number pol ania a drama emo movie chan to na te hi Korea a mai ni lo ram shang shang helai mizoram thleng po a mana changa tun thlenga lar em reng mai te an ni hloma tin aron lar chhuana tak drama You're Beautiful pei ka chu te rol te lom zong tak ani baka achang tu ten an zir boka unreleased tir phata changin tickets tam tak shel chuak ngal ani hialani asumlak lute hi midangta na mangin fasha te le mi har sa te hna sum tam tak adonate na sato ema Food for the Hungry International Philanthropy Club hwai hotu te pon la lutin he club a hian Korean poisa unmak ta duai chuang alo chung lut to bok achan to na movie le drama lar zwal tak tak te chu The Call te My Annoying Brother Doctors The Heirs Pinocchio You're Beautiful ti tele adang po alatama nikuma Alive ti achan na po kha hit fiawani kha soita kangin achan to na te hi munom lo tak a ommang lawani a film chan pui ten hian dating rumors an nei phone nangin Choi Tae-jun nen chia confirmation ala om thunga sha danin an ni pahni hi kumsang ni le som pasari achang to khan anin date to ni in an agency kal tlangin an puang ani Jun Ji Hyun asap ming Jana Jun hi apming dik tak ero Wang Ji Hyun ani thunga amel chatle apian anal ema wangin akong kalai fashion editor pakhatin modelatan asom plul maya ti chuan kumsang khat zakwa sumkwa le pasaria Eco magazine tan modela changin amela chat siang boka lar turin hun amamo rei hau law tuna pasal nei yin fate po nei to ma se a chat dan alangai ring mai ni lovin a chatul tu so ke moniti tur hialania chumai ba ka akal to na zona modeling ani emo acting po ni se ate so vekani ate light chuan flight attendant lukani cha ka nei lo china ma se hetia entertainment khovela lu chil nu hian ani du tak ni thelo ma se atan chuan in chhir om lo fuang le achan chu acting debut anei tirte changin che chiat le a movie emo a drama chan na hit lo tak anei mangai lova award hlu tak tak best actress ti tele Korean tena an soi moi na ngai hlu tak desang award tele adang dang alo hui nem to a actress Sakai Berte singa mi ani Ama ang in active to lo ma se heng drama lar tak tak Legend of the Blue Sea My Love from the Star le mai se sikerla tia achang tunu kha animiawa mai phalchi rwala ni tlatlaw drama baka movie munom tak tak The Thieves te Mount Jury tele Assassination tia te alawin lan to bok apasal hi Korea handbook designer ming thang tak Choi Jun Hia katupa Lee Yong Hee ania apasal nen hian elementary school an kalaya changa in sheto ania hun engamuti chung anin deit nuwa kumsang ni le som pahni khan anin neya tuna hian fapa pahni an nei to ani a action movie Assassination ti achan lai hian a fapa khat na tura pai me nge a chuti chung chuan buana tel hau lovin a hun taka an shoot zo thei thawani tuna hian a pasal nen anin kara in mu thiam lo na om deuh ni a shat ania chen khate soidan chuan a pasal hian an sen na in nikum December thla khan a chhuwa sandai to a hewang hian anin chena ngem ti thuwa zo na apiang na sa hle Jana heroine a phathunga a fatele a career angai to awangte po anima na ayu adot lemi hi chu Korean ngai sang le sang lo te poina kan hmel shatlan
a meya pa te thlinga kan du le star ron tak mai Lee Ji-yoon Ayu tia Shetlar actress singer le songwriter ni pok hi ania a Chanchin le tundin munaron thlen theina na azin kong chungchang hi Ngaihnawm khopa soitur omna in tun video ero kan kai toi deuh shet ton ani Ayu hi tuna larviau ma se a ma chuan a omna tur agency zongin a boy ve hle to a agency shanga audition a penwal na in voice of ni zet nol alo ni to a tuna Korea Entertainment Agency lar tak JYP Entertainment a po idol ni tumin audition alo peto a heta po hian nolani kumni chung audition mun shang a pe kwal nuwa Leon Entertainment ni chin tuna Kakao Entertainment te hian trainee tan kumsang ni le pasari khan an lata ani ti chuan hunrei lo te a kumsom pangami lek ni in solo mini album a release ngal der bok ama lo nol tu te kha tuna chuan an in chirve rum mai thei ani a chan chu Korean soloist hlotling berte zinga mi ani to tlat a mela cha in adom a lompo hlo in anung changpo in idol dang te fak a hlo fo bok tin a talented sia hi soingai lovin a hla ate a drama chana changte hian kan shan ngei ka ring a debut changa kumsom nuwa chia ama pola light stick siam sak ania omzia chu kumsang ni le som pasari a changchia khan light stick anei ti na ani a hla paleti G Dragon feed na khan alom zialan tirnan GD tan refrigerator lian chatak a chunga soju botola khatlat alo present to a GD thilpek don to a chuan aladang diaper hialang tuna chuan idam entertainment a insonin a entertainment hlui Kakao kha a chwa san to a hausa in kumsang ni le som pariat po khan $3.9 million huset building Guanchian muna alaya heba ka hian story house pani $2.5 million man lai yong pionga alei boka tin sumtam tak charity ya adonate reng bokani Ayu hi beidong lova pe sau apoi mo ziaron ti chiang tu te singa mi kan tilo thei lova a chan chu alar ma chuan anu le paten leiba an nga chin ema wangin re thei takin api bula a unau pa nen an selian chowa room chep tak maya an pathum hian khosa in an no pan lai hun tam jok api bula an mangani an sumdin munin azrelo ema wangin Ayu hian zailama kal adu thu a shiltir phei chuan support aima in hau atok na sa zoka lekha jir jok turin le na thokfat wat turin an nor na sa chinani chumai po chuala ni lo trainee ni lain agency pakhatin debut project an siam sak tur thuwa bumin api lo khol sa poisa zong an ruk bo sak to boka mitam jok tan chuan engkim ban san na tham kho boina alo ma chon nwal to na in ani tum tak ni tur hian engma in adang zo lo hi ani bere mi an ton tlak tak ani sia alang chiang kher mai Ayu drama chan na lar purple chu Scarlet Heart kha ania he drama a achang tu te hi alar tha ani bok nen a hitin a drama top lam phei kha chuan a thlir tu te min vel na sa ani kha hello po hotel del luna te my mister dream high te the producer ti ate alo changnwal to a debut drama tak chu you're the best ti kumsang ni le som pathuma chuaka khan ani thung Moon Ga-yong hi minol puiten kan sian na ber chu True Beauty drama achang emo Exo Next Door ti achang khan ani tlang puya henglo po YKK tu te Find Me in Your Memory te Tempted ti ate po alo changnwal to a abigin tunlai hian True Beauty awang khan alar zwalin Korean actress popularity ranking an siama po aber ani pahial to ani Germany apianga hewang hian German le English po athiam hle a kumsang ni le paruka acting debut ne yin heti lai hian alar lutuk lo ba ka a chan na sa dewa wangin hun engemaw chung chol ala a chan chu aro play tura du a yin asan deuh ma zel wangani True Beauty a chan pui melcha chayenu nen hian university in anga changa chuak ania kompo anin ko ngai viau bok tin True Beauty mi tho huangin yop nen po khan Kiss company mi ve an ni le sela an ho phei chuan mu an nuam khop mai True Beauty chana chang hian fashion le beauty campaign shanga somna adong mola ama minor role deuh hlir play chin kha tuna chuan major role hlir achang to ani ano panlaya chang to rengin lemchan hi tui ema anu le pa te pon enjoy om chahle pok True Beauty director po khan lead role pek na chan chu an audition na a achebon deuh ni ngei turani acting skills anei chatak set ani ati a drama chan masak ber chu by my side ti ania
tichuan kumsang ni le sompalia leading role masaber anayani waikiki achanpui Kim Sion Ho le temteta achanpui udo hwanen hian dating rumors an nei to a masia agency tichuan an phathung Lee Sung Kyung Korean actress te singa sang le pianal per Paul Lee Sung Kyung hi fit nga le inchikwa zeta sang ania actress ani pialama model le singer ni in lampo athiam reuh khop mai Gigi Hadid of South Korea ti in offense te chuan a nickname an phwasaka model ani hma chuan pianist ni adu china kumsom laia practice to bok ajwa chanto na larber chu weightlifting fairy Kim Bokju kha ani yeti la kansoi war lutuk lo tur anga yang offense te pon heta chang hian indu chan ngei karing he drama a chanpui namju hiang nen po hun engmoti chung an loin date man to ani kha apel chadan hi adang dayin alarpui berte singami ani bok kumsang ni le pariata supermodel contest a atela hei hi mi pui ma a ain lan masak perna ani tichuan YG Entertainment na actress anga debut in It's Okay That's Love ti kha a drama chan masak perna ani tin he drama chang tunu Gong Hyojin hi aminga isan ania ama anga acting thiam ve hi achak thute asoibok Meichia ai ma in mi pachian Ngaihnawm ate zoka asan wangte po hi aniange heng drama la tak weightlifting fairy Kim Bokju te Dr. Romantic te Doctors It's Okay That's Love She's in the Trap ti atele adang la taka te po alo chang to ani hi YG Entertainment le K+ te na model le actress ni bok an promote masak per ania drama at santira chang Best New Actress Award adong ngal hialani rapper Lokonen dating rumors tun ngai hian an nga hle a confirm ero alani chia lo thung Korean supermodel te sing larber polani angin a net worth po asang khop mai chudanin tuna a net worth hi $21 million vel ania tin tun ngai hian drama thar tura boy pui mek ni in an soibok ama hi natural takalan du mi ania makeup man pon amit le muya tlem noi adu tok mai sela ti chung chuan a thavur reng maya awan nei khop mai Park Bo Young hi chua upatul tula acute tule moti turani apmel le asan zong te a engkim hi adu veka chuta acting ala ne so zui fans anga na chan po hi tu te ma in omlo antishan lawang ti turani ajwa ma chan na hit Strong Woman do bong sun phei khachu sial takani hemi madai kumsang ni le paruka debut khachuan mi te shiat hlo lova kumni nuwa scandal maker ti aron chana changchia khan aron larta ani school kalayin anbuli chin thu alo soito a schoolmate chuan acting classical big chu an thikin an lo ngei ron chiam chin ani ome acting a thiam pi alama musical instrument shang atum thiama zaipo athiam bok tuna kumsom thumle pakhat mi ni in amel en mai chuan tle rol te po ala anga a debut wachanga hun engmoti chung chola lak nuwa akum sarina a oh my gosh tia comeback aron neya te chuan drama le movie munom tak aron nei chaule ta ani Strong Woman a chanpui Park Hyun Sik nen khan an ship na sakhop maya Park Hyun Sik phei khat chuan adu tak thu alo soito ni kha mase Park Bo Young hian a phathung ani a drama le movie chan na lar deuh te chu A Werewolf Boy Abyss Strong Woman do bong sun te le tun nayami Doom at Your Service ti te ho hi ani hloma award po adong nwal to a hengzinga hian hluzol tak te po om nwal ani acting lama akal hi chungten an joy om chakhop maya anjan puin fui po an fuina sachin hle ani ole khati zong khanile phot sela soito angin voi khata ti vek sen ani lawa wangin tlema zong chia kan lo ti shia indu zong te comment section lama lo soi ula intan lo ti chwale zel kan tum don nia